ole ama sa in thlir tu te kalolom le vek chuan tu tuma chuan hei sangsangi kan hria ani hi tunge ani kan hriat vekarin oma amizo Filmstar a chuan changthiam em mai le mi patam zokin an a chil ron ni mek khania a alak view bokani chon he thalak hi aron viral thut mai ani a sangsangi khanin a pasal anei thut don alo male karil ruwa hanna em tia choi theilo mizo mi pa tlangwal tam tak anom thup mai ni chu chu he anin me veng vong view maya sangsangi hi a in thup thei le mai a hawa han mak em tia indom kun tok la a voini thleng mai hian anom reng mai bokani a hengpo ni se a sangsangi a turu ziate acting a thiam ziate a kan hriat vek arinom to a mizo hmeichhia po en ton tlak ber pol ti ngam khani ve tlat mai ni ti hian pasal ron nei thut don niom takani a thalak te poron viral chiam maya mi patam takina an soi zui pakhat chu tomi ril ru wa hanna don em tomi nen hianin soi neu te a tam ve sia alo na don hle mai ka tur pui hle mai tia soi zui te po kha lo cher viau ani ang poni se tun truma sangsangi thalaka mi pa te po hi han en chiangila chelo khop mai anin me veng vong viau ni amaro chu thu chiang jok kanan hre chho zela tunan thalak hi an movie thar turami khalo ni lek mai ni papari movie amunom don jacob wang chia filmora le sangsangi te anin lan dona en achak om to tak zetani aron di ni ya hi atak mo reality ni lo khan movie mi tura nei tia kha kanan soi le zoi duwa a fans tam tak sangsangi a chil tu te tan khanin lo nat view na tur kha om lo ni ti kha kan han soi lang le zoi bokani ole tun tuma chuan Pu Tbca advisor chief minister chungchangah khanin hei Pu J Sawma wan chhong aron tawngchhuak ve ani hi aron puak le thoi khom mai ang po ni se enge aron soi don kanen chhawanga tunlai chu politics lampang boruak pui chhau mup khop mai ang po ni sela Pu Tbca nia ti khanin ban atum ut thu te hamaro chu ban le lawa thataka zom le thu te kan thre chhawa Pu J Sawma hin tinge aron soi kanenang pe chibai ule tunlai chu kan han rele wang thina amaro chu politics boruak te thilngai nom tak te Mizoram politics bika alo thlenga chunga chuanin han soi ve chak zong te om thina tun tuma po hianin tunlai politics boruaka thilngai nom le ngai ven lo tak thleng chho zut kara hianin enge mohan soi ve le ruling country chung te chu in ngai to hole don te ang hei dampa bial by election campaign boruak tang tak chungchang te tin result lo chuak ta rural lai party an chak zo ta lo te chumikara ruling MLA then khatin an thil nor karnana ban anin huam thu anan soi hial thom te le thil dang sho takin kholai ti le social media ti te alwa ne hle maya heng zinga alang sar ber zinga mi chief minister advisor Pu Tbca dal ven chunga ban thu hi thilmak pol tak ani he chorkar thum zet aban nuwa azom le tur thu soi an ni le phe hi chu thilmak tak le danglam tak ani enge omzia enge entir aniang chin ban na hi enge omzia han ti hrim te po kha mi puinol pui tam tak tan kan fia lo thein kan thria chung te chu hria tang angin han soi pui le cheu kan tumani hey aizol west one bear to MLA Pu Tbca nalven chunga hianin November ni som pasari dai to khanin advisor to chief minister finance le planning ani na atanga ban na athe luta abana thelu ni takhi dampa bial by election MNF ticketa thantin ta Dr. Arlal Thangliana MLA ta na laglu ani ma ni che ani hun pa ngai le borok pa ngai noya MLA dinglai thi na awanga by election reng ruling party ne na sa tak an changzia thina sarkar dinglain kumni po alaman pumhlum ma by election ne ruling party an chaklo maya kha politics thirna chuanin ruling party tan po mol phona nasatak atlinga chumi pialama result chwa nu loka sarkara din mun poimo tak lu mek tu
MOS rank line ban na a thelu zui tamai kha ruling party tan phei chuan pema ching al thor an soyang maya thip tak tur kha ani hrim ani Pu Tbca ven chuan ban na thelu kha chief minister thuron ani lo ti le party rorel ani lo ti alo lang chun zom ngal thuaya ban na thelu hlima mizoramin TV News puitling le rin tlak kan nei zingami LPS visionin akomna aban chan asoikha kanen le chuan sarkar in opna hau taklo siam du na rilru aput wangle JPM party thanduan zel nana anachel mek chu bansan atul nia a hriat thua soi ti ani Advisor to Chief Minister Finance and Planning Pu Tbca lalven chungan Chief Minister nena Advisor to Chief Minister anin atanga ban a thelota sarkar in opna hau taklo siam do na rilro aputa wangle ZPM party thanduan zel nan he anachel mek hi bansan atul nia asia thu atarlang CM thuron po nilo party nor nawang po ni chonglo dam pabial by election an tla hlimte a MOS rank laina bana thelu thi JPM party thanduan zel na tur ani thei dan tur chu chut puithiam a har leya Pu Tbca lalven chunga hi in khan campaign laya sarkar masalama advisor to chief minister pahni ruat anni nataka lo soi sel thin tu ani awangin aban chana soi sarkar in opna hau taklo siam du na rilru aput wang ti kha apomom viawa India dan puya inziak dan asoi thin te po kha thudik tak ani a state than khata minister tam tak in ruat awanga sumluang ral atam thin awangin constitution siam that voice som kwa pakhat na constitution 91st amendment act 2003 nikhat thakhat sang ni le pali atanga mantran ta khan article 164 na a khanin section 1a dalu thar ani a hemi constitution a hian chiang takin chu achuangkal ani chuda chuanin MLA seat omzat atanga chuta zazela sompanga ayatam minister ruat lo turania chuti rual chuanin proviso a khanin chief minister tiamin minister sompani ayat claim ero anom turani lo thung ti chuangani Mizoram bik hi assembly seat somli chok nei kan ne wangin tena pa ngai za som panga chin ti manga te chuan minister paruk chok nei the kan ni nge ya amaro chu proviso a khanin minister som pani ai claim lo tur ti om telawangin chief minister tiamin minister som pani kan nei ve thei chok ani state lian zo ka te chuanin MLA seat tam tak an nei ya entinan ani tamber Uttar Pradesh a te phei chuanin seat zali pathum line ne ya chumi atanga za som panga po chu minister som ruk lai an lo nei thei tho ti na an la nei thei tho ti na alo ni chu heti la hian tuna ZPM kai roi sarkar ding la hianin advisor to chief minister mi panga ommek te ba ka hianin ZPM vice president Dr. Kenneth Chongliana kha planning board vice chairman cabinet minister rank le ham thana zong pek ani meka ZPM consultant nilai puhau ku mahau zel kha Mizoram Resource Mobilization Committee Vice Chairman dain MOS rank pekania Project Monitoring Committee Vice Chairman atana ruat puaral rinoma po MOS rank thau pekani boka heti hian minister ni silo cabinet rank pakhatle MOS rank pasari siam belte le minister pa ngai sompani kan nei mek tenen chuanin Mizoram hianin minister rank au mekhi mi somni kan nei ti na ania heti angi thilom dana ni wang hianin in thlan ma a athulo au pui to thin ten chuan Pu Tbca ven chungan aban chan nia soi sarkarin upna hau taklo siam du na rilro aput wang ati kha apomom viawa amaro chu hei hi aban chan lo ni tak ta se tuna sarkara hianin advisor to CM big bo mi pangalai anom meka palita chu MLA ni line nia pakhachu MZU lammi ania atho pui midang pali la omte po hi ama zui ve turin a be sei na ania ngem ti zo na kha alo piang le ngala kar thum la ya ban nuwa anna pa ngai zom le tura thutluk na tuna asiam le ta niyo ma soi hi a be sei anga midangin an zui ve tak lo wang ania ngem ti te po ngai to thei
alo ni tabok ani thil chiang takero chu Pu Tbca lal ven chunga hi chief minister in bang turin atilova party ho tu te point bang turin an norbok lovani ti alanga ama thuwa banna athe lut remote maile ama vekin abanna asud le ta mai ni alang hi akong manglo ang reng viawa asud le don ani raw raw chuanin chief minister in pomlo thu asoi hlim khan asud le mai tur ni on tak ania amero chu apom sak lo chungin aban atnu kir du lo renga khamia kha chief minister le sarkar paljuna ang point alang lo thelo ani kar thum zet pisa akai du lo nuwa tuna azom le tak chan nia soi lps chanchin tharina puan dan kha en leila Aizol West 1 ZPM Block 1 le True 10 an ngen wa Aizol West 1 ZPM Block 1 le True 10 an ngen wa tiani Aizol West 1 BL Chunga ZPM Block 10 an ngen angin Pu Tbca lal ven chungan advisor to chief minister finance and planning na azom le turin thutluk na asiam December ni thuma Aizol West 1 ZPM Block 1 le chu show Pu Tbca lal ven chunga kha aban don khan abial mi puiten an nor thom thria turom lova tuna azom le chan bernia soi ama ngen tu ZPM party block pani te po hi bang tura nor tu an ni chuang lo ni ti alo lang thele a chuan lam dorom ang reng tak chu ani hrim mai empo ni sala kan soi du zo ka chu kan democracy kal phunga hian sarkar phong vuan tu poimo chin abekin minister of state MOS rank laya om phak te hi chuan anma ni du thu nge ya ban na thelut anni point an en kolna hnuaya van duaina alo thlenemo thil dik lo alo thleninemo keima hi amo phurtu kani tia mo kalangame ti lang tina tan ban hi an thelut ve thina hetianga moral responsibility lak ngam hi chindan moi tak ani buaina le harsana lo thlen changin chutiang din huna banna an thelut ani chuanin atlang point chief minister in imo anilove iti sual anilove tialo changin anlo pomsak lo tlang puithin ani amar chu tiang ni silowa bana an thelu rengin chief minister ti tir ani zel thin hun kal to kanin point hei hi thilkal pung pang ai nia entinan mizoram bi ka maipo tun hnai dewa congress ministry hun mai khan en taila pularin moyan minister ni na tanga banna thelu kan chief minister thuro na thelu tania MYC chairman atanga puti sangkungan banna thelu po khan chief minister thuron bokania tin ai nai le dewa po MNF na Dr. KB chuan aban po khanen chief minister thuron bok ani Pu Tbca lal ven chungai ro hi chu chief minister in bang turin atilova party ho tu te point bang turin an norbok lova ama thuina banga ama thu bokin azom le don ani tamel bera kan soi to angen an niang chin sarkara din mun poimo ber lua chin te hi chu tu te emo laka an lungoi lo wang emo an kal phung emo engemo a lungoi lon an nei wang emo maya banna thelut mai tur an nilova sarkar thu nei tu te hi chu ti taw vel mai maya bang le lo ti vel mai tur an nilova democracy kal phunga apa nga ya chuan chief minister thuron ni lo le party thuron ni lova an bang ani raw chuan party chuasan du wang ani thin hengten hianin Pu Tbca lal ven chunga banna thelu chan le azom le tak dana hian mi puinol puin kan thiat ve phalo thon thungai nom tak chu a om ani melani tiam du ne ang poni se tu naron soi lai hi chu engemo hi chu oma ni hrimang ti hi mi tam takinan rin dang ni me ka ne ya hamaro chu politics lampanga hian film khuri ngai chau khop don ani ti chiang khop maya a chan chu mi pui kan a lo til tela mo engemo a om zeu to chuan aron leak out hluai thina tian zoram pum pui nen a fan chuak ngal rup to thina ne chu wan chuan Pu Tbca apok khanin ban a thelu ta chief minister ne lo pom lowa
chuan an hua ngen na awangin alu le tur thu a thaw le tur thu aron soi le ani a pawh ni se boruak an lian chho tan khop maya tun tuma Pu J Sawma aron soi lai te pawh kha han chik pei tan chuan mo ngoi tur zui tur tam taka om ngei na rin omani amaro chu Pu Tbca nia engemaw omlo ta se bana han thelu ngot chan tur hi chu a omlo ti hi chu mi tam so kena kan rin dan ani chu thil ni dan pawh ni reng ani mo om tha le lai han thelu ngot thu kha omlo tat mai ha chu wan chuan engemaw alo om pal aniang han ti thei ani heng pawh ni se muda khalo soi shim mula helai kha en don le lokang aput wang le JPM party thanduan zel nana anachel mek chu bansan atul nia a hriat thua soi ti ani Advisor to Chief Minister Finance and Planning Pu Tbca lalven chungan Chief Minister nena Advisor to Chief Minister anin atanga ban a thelota sarkar in opna how taklo siam do na ro aputawang le ZPM party thanduan zel nan he anachel mek hi bansan atul nia asia thu atarlang CM thuron po nilo party nor nawang po ni chonglo dam pabial by election an tla hlim te a MOS rank laina bana thelu thi JPM party thanduan zel na tur ani thei dan tur chu chut pui thiam a har leya Pu Tbca lalven chunga hi in khan campaign laya sarkar masalama advisor to chief minister pahni ruat anni nataka lo soi sel thin tu ani awangin aban chana soi sarkar in opna how taklo CM do na ru aput wang ti kha apomom viawa India dan puya inziak dan asoi thin te po kha thudik tak ani a state than khata minister tam tak in ruat awanga sumluang ral atam thin awangin constitution CM that voice som kwa pakhat na constitution 91st amendment act 2003 nikhat thakhat sang ni le pali atanga mantran ta ka khan article 164 na a khanin section 1a dalu thar ani a hemi constitution a hian chiang takin chu achuang kal ani chuda chuanin MLA seat omzat atanga chuta zazela som panga ayatam minister ruat lo turania chuti rual chuanin proviso a khanin chief minister tiamin minister som pani aya claim ero anom turani lo thung ti chuang ani Mizoram bik hi assembly seat somli chau nei kan ne wangin tena pa ngai za som panga chin ti manga te chuan minister paruk chau nei the kan ni nge ya amaro chu proviso a khanin minister som pani ai claim lo tur ti om telawangin chief minister tiamin minister som pani kan nei ve thei chau ani state lian zo ka te chuanin MLA seat tam tak an nei ya entinan ani tamber Uttar Pradesh a te phei chuanin seat zali pathum line nei ya chumi atanga za som panga po chu minister som ruk lai an lo nei thei tho ti na an la nei thei tho ti na alo ni chu heti la hian tuna ZPM kai roi sarkar ding la hianin advisor to chief minister mi panga ommek te ba ka hianin ZPM vice president Dr. Kenneth Chongliana kha planning board vice chairman cabinet minister rank le ham thana zong pek ani meka ZPM consultant nilai puhau ku mahau zel kha Mizoram Resource Mobilization Committee Vice Chairman dain MOS rank pekania Project Monitoring Committee Vice Chairman atana ruat puaral rinoma po MOS rank thau pekani boka heti hian minister ni silo cabinet rank pakhatle MOS rank pasari CM belte le minister pa ngai som pani kan nei mek tenen chuanin Mizoram hianin minister rank au mekhi mi somni kan nei ti na ania heti angi thilom dana ni wang hianin inthlan ma a athulo au pui to thin ten chuan Pu Tbca lalven chungan aban chan nia soi sarkarin upna how taklo CM du na ro aput wang ati kha apomom viawa amaro chu hei hi aban chan lo ni tak ta se tuna sarkara hianin advisor to CM big bo mi pangalai anom meka palita chu MLA ni line nia pakhachu MZU lammiania atho pui midang pali la omte po hi ama zui ve turin a be sei ti na ania ngem ti zo na kha alo piang le nga la
kar thum lai ban nuwa anna pa ngai zom le tura thutluk na tuna asiam le ta niyo ma soi hi a be se yanga midangin an zui ve tak lo wang ani angem ti te po ngai to thei alo ni tabok ani thil chiang takero chu Pu Tbca lal ven chunga hi chief ministerin bang turin atilova party ho tu te point bang turin an norbok lovani ti alanga ama thuwa banna athe lut remote maile ama vekin abana asur le ta mai ni alang hi akong manglo ang reng viawa asur le don ani raw raw chuanin chief minister in pom lo thu asoi hlim khan asur le mai tur ni om tak ania amero chu apom sak lo chungin abana anu kir du lo renga khamia kha chief minister le sarkar paljuna ang point alang lo thelo ani kar thum zet pisa akai du lo nuwa tuna azom le tak chan nia soi LPS chanchin tharina puan dan kha en leila Aizol West 1 ZPM Block 1 le True 10 an ngen wang tiani Aizol West 1 bial chunga ZPM Block 10 an ngen angin Pu Tbca lal ven chungan advisor to chief minister finance and planning na zom le turin thutluk na asiam December ni thuma Aizol West 1 ZPM Block 1 le chu show Pu Tbca lal ven chunga kha aban don khan abial mi puiten an nor thom thria turom lova tuna azom le chan bernia soi ama ngen tu ZPM party block pani te po hi bang tura nor tu an ni chuang lo ni ti alo lang thele a chuan lam dorom ang reng tak chu ani hrim mai empo ni sala kan soi du zo ka chu kan democracy kal phunga hian sarkar phong vuan tu poimo chin abekin minister of state MOS rank laya om phak te hi chuan anma ni du thu nge ya ban na thelut anni point an en kolna hnuaya van duaina alo thlenemo thil diklo alo thleninemo keima hi amo phurtu kani e tia mo kalangame ti lan tina tan ban hi an thelut ve thina hetianga moral responsibility lak ngam hi chindan moi tak ani a buaina le harsana lo thlen changin sutiang din huna banna an thelut ani chuanin atlang point chief ministerin imo anilove iti sual anilove tia lo changin an lo pom sak lo tlang pui thin ani amar chu tiang ni si lova banna an thelu rengin chief minister ti tir ani zel thin hun kal to kanin point hei hi thil kal pung pa ngai nia entinan Mizoram bi ka mai po tun nai dewa congress ministry hun mai khan en taila pularin moyan minister ni na tanga banna thelu kan chief minister thoro na thelu tania MYC chairman atanga puti sangkungan banna thelu po khan chief minister thoron bokania tin ai nai le dewa po MNF huna Dr. K Bechuan aban po khanen chief minister thoron bok ani Pu Tbca lal ven chungai ro hi chu chief minister in bang turin atilova party ho tu te point bang turin an norbok lova ama thuina banga ama thu bokin azom le don ani tamel bera kan soi to angen an niang chin sarkar din mun poimo ber lua chin te hi chu poni se nia tu naron soi lai kha poimo khop maya mi poimo an ni chuan an poimo na san po le an om dan khan film khora ngai zeron lang ching viewing ka ria tu naron soi te po khanin thil tam tak kha mo ngai tua zui tu thadeu deu churon soi treu mai ne kha khami aron soi tang khanin ri ro kan lo man thi ama ngai dang kan lo siama kai mani kan lo win siam rem chuan ZPM party tan po khan thazo kin nei siam rem thai dei mai ne chu khatiang songa ri ro lo man thet mai tur kha ni yang poni se Mizoram politics hi chuanin film khurangai chhodon khop mai than chu mi pui kan a to lo ka ti kha mi fing pui an fing chho zela party ma sa tena anti thato lo kha party ma thar tina non ti le chuan mi puin kan lo du to lo thira ne chu wang chuan film khurangai don khop maya tuna ron soi de kha ngei mu dan mo soi try in tm komindara ma khan lo soi ula Pu Tbca ero chu bang lovin ana azom le ani ti kha kan hriat nu vek mani se kha thil ni dan ani atuna aron soi la ya kha in mu dan ino soi vela shim don ne